ta ha koe uka he tonga hua kua lango ki tangata me tangata he maanga kua toko whiha ni si ala heo ke ha kua maanga kua lufta ke lau si koe manatu hei e ni halau tolu ne whae wanga hau mai tu mau ai kia maeki ke ole atu kia kai mapremia ono la ke he wharua mena ia ke lata mai tau mui tangata halau tolu whakauhoa ki alau tolu ono foki ki ai ke pepa ni ai tu ai ha ono anga ke tau mama tu fifini kai mai longa lahi ke he halau tolu pepa tupi e halau tolu tau tupi ne kua fuaki ai ki tonga kwa mari si hai ai fuaki ke pepa ni e tali whakanateu ke hu haku kwa hu koe hong fuafi mai whahi tourism ke lato me whenonga ha kupu si manatu kua fitado i ka hae whakakise e whikau ni ma premier kai nā kai kia koe mena ono e whenonga ha kupu ka koe tupe ani ni whakaonga e koe me hawa matakau ki o ki Shanghai, China mai he whahi tourism taki whakau whakakise pe he mai whoki e manatu hao ke whakalango ta tai e tau tupe moua me tau tupe whakamari. Mi taki lahi. Ane mai mana tau tau tolu ki aike pehe, ono la ke he tau whakaonganga he tau tupe si whakatose hifo e tau whenonga o whanu. Ki New Zealand i poko whi. Uho aki alau tolu ne kua watu haka mena to tongi mai i whafu. Ka kato whenanga behe tunga e koe tupe he kau tū kua mori ka hai ai whoki e taha whahinga hua nei ne kua nono ki ai koe tose hai e he tupe kua whuaki angi ki ai koe taonga ni we koe lahi hai e he nga hua koe whahinga hua ia nege behe amu tūru koe whaho hatu maunau ke he taonga ni we ka koe uho hei a he mui he ni we Wala te ki une hake mablimia, koe whahinga hua haua ia, si whakalof, une hake halo tūru ata maseni. Ka eke ko dalia e dau tūru si kau nei. Koe dau manatu tuku atu ai hanono ki halo tūru ata malanei ko tuku mai. Lahi mahake o nono anga ke private sector, koe ua se uli mofuri ta wafi ai ko nono ki ai. Koe lahi hai. Si whakamaroloa mtolu, e to tangata he private sector. Ai whai tangata ke whukini, ko mtolu ni e to tekitaki. Nā i mua mo e wharu e ke pure ko hei ai tōna ngata ka munui na hako tau tupeia hako e ono hako ki ai kua lahi mahaki e tau tupeia ke hako e tau whakaonga ko munui na toi e tau alau tūru mai he tau ko tawha private sector ka eke kua hai ai ono anga pihia lahi whaki ono anga ke he Putanga he whikau nei ma premia ke he tau asbestos tunga le whātu tāla tau tūru. Tō uta o sina kai e tau lapa apa kona ia. Ka eke ko whakamori tau tūru e pepa tupi nei. Tō uta o sina kai. Ne whakalo whaiti hia. Hako tau mena nei tō liu ni ke whawhangu hake whoki. Hana whoki ni. Koe aitali au ke aki mai e tau tōru e trust fund kai nāka i 5 e miliona wa hoko ki ai. Ei talia. Talia au kai eke kua pehe ko ta mai kua morea te 5 miliona. Ta mai e tau tōru mea tahawa. Ka ko ai la hoko ia ke 5 miliona. Aki mai mea tau tōru e tupe ia. Ke whakaonga. Ka ko whee tau tupe ne whapehe. Tō kumi. Ako hea kua pēna tau tūru he tupe he kau tū ne kua toka mo pare tua he tau i mua. Haka mana hai ai ke he whakailoanga. He trust fund ko mena toko whālau tūru i loto ia. Koe tahu kui koe ia e Premier, haniwe, taha mai ha New Zealand, Australia, si whai foki ki lalafi atu ke he matakau ia. Tō talia na kai a New Zealand, tō talia na kai a Australia, haka tō tūpita mai e whoa ia. Neke pehe na whoa ia, ono lai tō mena haniwe kua mamana ke whakaonga ke tupe ia.
o no lai to ne ko fitai e whakaonga ka ko hanai e ono noanga lautu u hoa ki e tupe ne ange mai tau tangata mas kere kristiusi ka koe whurumena e heo nonu ki ai koe lahi ni ke whahinga hua ke whahini he private sector whahinga hua business ma premier pepa e hau sika mena ia haku ni nākai tali au ke he tupe he trust fund ke aaki mai toa e dau tolu kai nākai lai 5 milion kai toka ni ka hake se au miliona si aaki mai mo ye ha kaka tamai dau tolu ke whakaonga pe koe tunga shopping list e ha dau tolu o fitavru mene he whakangahua koe tamai tunga ia ke punupunosi aki e tamune ia e whakaalafa haa dau tolu haa koe tamanatu ia kutuku atu liu mamatua premier mana manatu foki hei loeo tō nā kai kautu e tōko whiha ha mauturu nā kai talia kai tō kautu ni e whaai hao ma premier si ko koe ni e whakahikuanga he tō whiwhiri angausi mana manatu ke tō ngata he kautu haia i e wharua tau mamatua ne whātu tāna hako tau tupe fua kauhara tōru kua uta kehi haia i wharua tau mamatua ne kua nā kai moua halang matai mahi e whakatu whanu ono pihia a tautu kai wa ono na tautu ke whahi pisinisi haka nai whai pisinisi o si e tau ngata he motu a niwe toko whiha ni si monui na nā lautu uhoaki e tangata pisinisi ka kalakawa ni ia hana tautupe ke tausia ki hana pisinisi ke moua longa tautupe kai ai uhoaki ke ta mai e tupe behe he trust fund ke whakahanga mitaki aki ke moua lautu he tau monuina ia hako mana tuko liu lama premier ono e tau tangata ha tulu he motu tau whono taki maanga tau tangata ne nā kai la moua ha munuina mai he wharua mena whuki moeri e manatu he matua lifu e ke pule atu apa ka liu ono ke he tupe nei ka whakaonga i tau tulu koe toko whiha e tangata kai lahi e numea tau pehe mungoi e tau tangata puro tu he lalo langi koe fia ni ki e mutu nei ke whakatari ki te mana e whawhahingoa ka tau handouts ke maua no toka e tupe trust fund ha tau tulu warutu toka lagi se 1 milion moha e no nofa tau tulu ka tau tam ha tau tulu mo ia ka mana manatu si pehe whakaue hage tu matua wahai au e toka ka koe lutu whai tau tulu nei ka whakamori tau tulu e matakupu nei tau liu na tau tulu tamai fuki ta hawala fuki si osi atua si ola ki whea niwe hola lau ki whehe whātuhi e tuhito. Pihia e hākua ki sia, ke he hātou tōru whikau ma matua premier. Wa whakamōri da tōru whikau nei he aho nei ke pepa tupe nei. Wa whakamōri e pepa nei ke pehe ke mua tupe mai he tamai e tupe trust fund kwa ringa kwa aitua i hanga mitake tuanga niwe a moiha. Mana manatu ki mua si whakalofa ki e kautu ma hingoa he motu me tau tangata. Ka pia hako whakakisi atu, nā ka kisia mutakila, e wharua mena nei. Koe hātu mau ma premier au he tūtana he kaina tāonga niwe. Wala te tu taha tupe ma he trust fund, ke mo tālang e kaina tāonga niwe. Ka koe hae ni, longa ni ka hae ke tau pisinisi kua nonu ki ai. Ai ka manako e ke tau tau whakamata whainga. Ka hako kisia ai, nonu whakalahi ke tupe, tau ka ke 5 miliona. Tā ki mai, ai muri. Ka turuane miliona me vare 0.8 moni, ai lewa si hoko na dau turu ki he 5 porque 6 miliona. Whakawele he ko whanongonong mai, koe ni a hako te manati. Kau, e ke pule he motu, ko me pāri? Kau e whakatunu whono, ko atu tau whalawhalahi atu ki koe, ki mga pungpungi nei tipi hoki ki haumata kaungahua, ki he lilifu he whono ke pule, whalawhalahi atu ki he palimia mo he hao hanga kapenata ki mga pungpungi nei tau lilifu tau ke pule tuko atu whoki muhala atu ki koe mga whakatunu whono, e tau whalawhalahi ki he hukui hanisilani ko hae mo tau tūru ki mga pungpungi nei, whalawhalahi atu ki pai. Ho whiu tu whoki tau whalawha ki amtulu e tau matakainanga he motu ko whanongonongo mai ki mga pungpungi nei. Whakamua whakaue ki he whalawhalanga mai he i ke pule he tupe koe palimia hangauia ki he mata whakatufona whakalatalata le lawhi atu ki he pepa tupe i la tei mua ake ngufuru ake ngufumataha. Whakaue whoki ki he hana tau manatu whakisi hangauia ki ngahua he komisi
haka tupi. Kai koe tunga ni mai long fuki tau tolu koe puhalanga hua he ko misi haka tupi. Amana ki toi ni ki tau sipihia ka whakakatoa ai e lakanga nei ko e supplementary budget to whakahoko ai e review process he ko misi haka tupi so ko mamna ki tau sipihia ki tau mahina kuku nei mua. Whanonga ai moe manmanatu ki he tau kupu he tau lilifu kua whalawhala ai ke mga pungi nei si whiawhia fō ki haka longana pihia he tau manatu. Kai whiawhia au ma putunu whanu ki he whatokanga he papatupe la lafi nei ka kano ha kua whakamatawhainga mai e whalua tau tupe langamatai special projects e NZ8. Ni nā kai whakamata pihe nei ke tau whalu papa whakamua, papa tupe tau tolu whakamua. Si longana ai ke whalu tau manatu ke he mga whakamua, tinga kua he tau tutuanga he hakua nā kai haha iai ke he tau papa whakamua. E whakamata pihe nei. Kai kisi ai mga nei, e do tolu e katoa he do tupe fua ki special projects mai he NZ8. Ko nā kai tuai pouli e do tolu tunga whakamua, ko whanu ke whē tupe e, ko e whanu osi ke tupe e, ke do tongia ke do tangata matua papalangi expatriates ni nanofu he do tolu motu. Kai hanei ko whakamata mai ke kisia loa do tolu. Si tāwhu kai mana ke mai longa lahi do tolu e whanu ke puli. Ko do tupe he NZ8 special projects, ko mana tuku atu whoki ni ki halo tolo whiwhilianga. Nā kai whiwhili ki ai poke pule o kaka whiwhilianga he whakatu whanu niwe ke he the special projects he NZ8. Ko he hai ai halo tolo o tau tupi whuaki NZ8, si hai ai whoki halo tolo tau whakaweanga we manako ke whakaonga ki whē tau tupi ia. Nek he tau manatuanga he te tangata ne whanonganong mai ke hado tōla whanoanga. Mana tuku keo ma whutunu whanu ke puhala atu e tau mana tuku ne. Ke aua mataku taku tau tōlu ke kupu pisinisi. Ha koe, nā kai koe kupu ke lea kupu pisinisi. Koe kupu mitaki, koe kupu kua hoko tuai a tau tōlu e motu ne ko niwe ke tolu ngufru maono I tau he puli whakamotu ko motua tuai a tau tolu ko e motu. It's part of a maturing process. Si kua hoko tuai a tau tolu ke he lakanga ia. Whakamua ko e whakamata whainga ke tau mena kua lata ke tau se mai tau tangata he motu tunga e tau whakakoanga ke tau lata I mutu whanau tau puhala langmatai ke tau takitiki manga. Ko ngahu nei ko hoko tu whoki tau tolu ke tau lakanga whoki. Nā kai ko ke lea e kupu pisinisi. Hahai ai e whakaonganga he kupu pisinisi ke he tau tōla tō lotu kaina. E mga hoka maua ai tō tongi, whānau e walae ke he hila, whānau e walae ke he whakatau e mana kai ke lata me whānau, he tō he aonga whānau e walae ke he pōa he aho tapu. Koe anga me mahani he pisinisi aia, ke he mui he tangata. Nā kai, koe pisinisi nā kai ni ko lau tōlu tō mau koroa. Hahai ai a tau tōlu osi e anga me mahani pisinisi. Si ko e pisinisi he whakatu whanu he aho ne ko hoko tau tōlu ki ai. O hoko tu e whakatu whanu ke laka anga ko motua. Ke ono atu ki he tau mai whakatatai atu ki he tau kautu mai whafu. Ko e tala ki he trust fund. Nā kai ke lea e hākua hako manatu ke whakaonganga he trust fund. Hako mna koe taha whoki ala kaanga nei ke onona da tūru ki ai koe taha puhala investment aia. Hahai ai taha puhala invest ke toka ki loto he tau trust fund. Hahai ai taha puhala invest in property. Hai ko whakawhita ki ai whalu tau tōla tau la whukula ki tau Pasifika. Ki sia mo tau tau ki ai ke tau newspaper he tau whahitau pe kua mole a mamna ki e kau tū kua tonga. Ke whakafua halau tōlu a tau investment in properties ke tau maangana I o kalana ke whihe tau milion. Koe tau manga whanua halau tōlu ni whakatau
fiha do tau kwa mai. Tol ngo fulu fango fulu do tau